Kamangala tihlobo makutalwa John bebathi bametha libito leyise njengaloku bekwetayelekile kuleto tikhatsi. Kepha make wakhe wathi cha, libito lakhe ngiJohani. Naye Zakaria lobekangakhoni ukukhuluma, mabambuta wabhala phasi wathi libito lakhe nguJohane. Bamangala bathi eyi, ngazuthi lokhu kuyasimangalisa, asati kutaba ngumntwana muni. Ngithi mina ungukhunjuliwe. Nkulunkulu makenta lokusha vele akabikeli bantfu, uvele aconze ngco athi sengenta lokusha ngishintshe marekhodi lasemlandweni ngekukukhumbula, ngente lokusha kuwe, ngente lokusha ngawe. Sengwaselisuku sakavuka udle, kumbe sesidla ikrasti lamuhla khona encwadzini yemakhosi esibili, sibuyele kusahluko 5 bese siyamfunza futhi lo verse 2 na 3. Kulenye yetimbi tawo emaSiriya ahlasela ema-Israyeli, athumba nentombatana yaka-Israyeli leyafika yaba sidzandzane semkanamani. Nati tinto lengicela utinake la. Le ntombatana yendiwe tinto lengakakhetsi kuba ngito, isendzaweni lengakakhetsi kuba kuyo, kepha ayikhetsanga kuba njengalendzawo lekuyo. Kuthiwa le ntombatana beyithunjiwe, kwesibili yasebenta yaba sitsandzane, ayi-aplayalanga kuba sitsandzane, ayi-aplayelanga kuyawusebenta kanamani, simo sambeka la. Verse 3 uthi le ntombatana yakhuluma kumkanamani. Eyi, ngicela unake lapha-ke sihlobo sami. Lo ntombatana ufanana nemuntu lokhiyelwe endlini kude sikhiya sekuphuma, esikhundleni sekuthi alwe azame kwephula sivalo aphume, wabuka kuthi ngingentani nyalo la. Akazange abuke kuthi ngifuna kusheshe ngiphume angithole i-breakthrough yami masinyane. Wathi ake sengidadishe, kumbe kukhona sizathu lengikhonela sona la. Kunetikhatsi la kungenteka khona ufune kusheshe uthole i-breakthrough, kanzi kunemuntu lekumele athole i-breakthrough ngenxa yebukhona bakho kulesimo. Lo ntombatane akazange abuke ukuthi impumelelo yakhe, bufakazi bakhe kutawuba ukuthi usheshe wathola i-breakthrough. Bekungeke kwati bantfu labanengi nge-breakthrough yakhe ngoba bekasigcila, kepha ngesikhathi kuvakala kulelo live kuthi Naamani uye kumprofeti ka-Israyeli waphila. Yeyi, bufakazi ngaNkulunkulu baba bukhulu kakhulu. Nasi simo lengasikhethanga le ntombatana, kepha yakhetha ukuthi itawukwendani kulesimo. Yathi kulesimo lesi ngete ngakhona kubuyela ekhaya, kepha ngitawukwenta lengitakukhona, ngitawukhuluma. Sonke simo longatikhanza uvaleleke kuso, ungaze ucabange kuthi useless kude longakwenda. Ngicela kusho sonke simo lotikhanza ukuso, kukhona longakwenda. Ake sewubuke lala ukhona khona, ubukisise ngoba liwashi lekuphuma kwakho likuNkulunkulu. Sale uthatha ngekuthi Nkosi, lokhu sengila ufuna ngikuseve kanjani?
ufuna ngisebenzise ini kuloku sebendako kuze ngente simo salomunye umuntu sibe ngcono. Amen.